Pemirsa Wimbe Kare Bleganjur Remaja ring rahina kaping kalih nyuguhang 4 kabupaten inggih punika Duta Kabupaten Karangasem, Gianyar, Klungkung, saha Bangli. Wimbe Kare inucap taler kesaksian langsung Gubernur Bali Wayan Koster. Wimbe Kare Bleganjur yakti ngedautin mana kerama utamanya sani oneng ring seni Bali. Kecinayang selami kali raine, pemargin lomba Bleganjur PKB ring Taman Budaya Bali, penonton stateng ngosekin kantos nenten puli kena ring panggung terbuka ada Chandra, tani ngawinang wanta sideng aksiang ngelintangin videotron ring ajeng genang ngeranjing Arde Chandra. Pindah ke sesolan ke pertama, Wimbe Kare Bleganjur inggih punika saking Duta Kabupaten Karangasem, keangganin seke Bleganjur Baladatu, Banjar Dinas Dolot Kawan Desa Tilibeng, Kecamatan Sidemen antuk sesolan sane memurde Bulak Kembar, tani nyeritayang indik payudan jenana manik angkeran, sarang ide pedandi sakti telaga ring Banyu Campa, kantos namiang wit ning toyo kembar, mebinayan berupa ring takup agung nyane telaga talang. Cerita inucap sane nuldulin embas nyane gending Bleganjur, antuk olah musikal mewah vokal. Selanturnya sesolahan kaping kali saking Duta Kabupaten Gianyar oleh seke Gongyewana Giri Puspe, Banjar Kedisan Kaje Desa Kedisan Kecamatan Tegalalang, sane mamurde Pakse Ningkang. Sane nyeritayang inik pemargan I Gusti Kacang Paos sane nilarin keraton Gel-Gel nuju Sunyeng, sane dados inspirasi embas nyanyi gending Bleganjur memude Pakse Ningkang. Pakse utawi Paksye artos nyanyi paksi, Ningkang rau saking kali kruna sane meteges suci nirmala radis Ningkang meteges orang pertama, dados nyanyi Pakse Ningkang manusa sane pinika pertama rau, ring genah bukit sane nangyang ake paksi, medasar mana suci nirmala. Tetuak sane lianan mawinan I Gusti Kacang Paos, sane sedurungnya jenak ring desa kebon raris melancaran nuju alas, sane mawas teka disan. Makecok irike wantang ngelimbakang tempo sane keolah atau musikal, dados cina pemargan ring masane lintang, sane kaunggahang lintangin Bleganjur Pakse Ningkang. Selanturnya sesolahan Duta Kabupaten Klungkung oleh seke Bleganjur Carik Mangan Gigis, Banjar Kelodan, Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan. Bleganjur puniki memurde tadah uwuk, sane nyeritayang indik desa pedesa sane peteng tanpa sunar tur lawat, sa pemargan dang yang du genre mewas sang yang panca aksara, antuk nibakang toyo suci sane metemahan panca ketirte mawas tadah uwuk. Tadah artosnya seda utawi peleburan, uwuk artosnya carukan. Panca ketirte tadah uwuk nenten wanta toyo pancoran ring kepatian, nanging taler angin ngelebur sekancan dasa male. Pemargan ring pengelukatan yang panca durga, kantos embasnya tadah uwuk keunggang ring sesolan Bleganjur. Sesolan pinihuntat saking Duta Kabupaten Bangli, keangganin komunitas seni Pejenengan Agung, Banjar Jehem Kaje, Desa Jehem Kecamatan Tembuku Mamurde Napak Sidi. Sane nyeritayang krama saking wewidangan sisi kau Bangli, inggih punika Desa Sare Sede, Manik Tawang Basang Ambu Manukaya sa Karanjangan tani meswake Majeng Raja Bangli. Raris Raja Bangli Anak Agung Anom Rai Raris nadosang nagingin desa kosong ring sisi kau tukat melangit, inggih punika Desa Sidemdem. Raja mepiteket mangda sedurung keangin genah jenek, mangda kewangun pondasi mawinan desa iri ketenget. Antuk paice saking yang sinuhun raris desa inucap kegentosin, dados desa Jehem, sane selanturnya kewangun pura penataran, medaging pura penyawangan, tur ngemargiang upacara kairing ngerbaris dem. Bantang tetamian leluhur ring sesolan inucap, mangda ring sejeroni ngawitin pemargi, patut medasar saking tri tekarane, ring spiritual sane kuku. Ringgala inucap talerau Gubernur Koster antuk ngaksian langsung Wimbe Kare Bleganjur, ring panggung terbuka ada Chandra taler nyapatin para penonton. Indrawan Bali TV.